سلام بيتسب كماي تخونو كماي نخاتكم دحنا ديكم كماي وعلكم كماي هادركم كماي امشيكم يا لومون كم تلمود اما حورو ميديا ازرارو تزغونو غدايات بحدو خوينا كندرينا سينجل كاسو حدار كاسو كمكم بزعوا زقفا ادوناي زحلفو ملختي ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር በጣም ያሳዝናል كمكن سكيت نغزه بزعوا غفا زولتو Is the video zi lab alam likwetzih share gorwo. As you can see, many Tigrayan young people are being drawn into a war even though they don't want it to be. كمكن زيمان بزعوا تغفا زحلفتو. Hello everyone, it's Zemai here. I hope you all are well. What we've been hearing the past couple of months. كمكن سالينا وعرو بزعوا تغفا زولتو. ገና ከነበርና ደርፍ ጥራሕ ኮይኑ ቀሪብ እዚ ቪዲዮ እዚ ብምስራሐይ ለምጻለይ ነገር ይፈልጣ ግን ለመጽ ይምጻ ካብ እዚ ትግራይ ካብ ኖ ትግራይ ካብ መንእሰይ ትግራይ ለዓቢነ ምንም ነገር ስለሌለ ዝተቃለስ ሁሉ ዓላማ አለ ዓደይን ስለለኾነ ግዴታ كمكم بزعوا تغفا ملكيتو اما حورو ميديا ازرارو تزغونو غدايات بحدو خوينا كندرينا ዲያስፖራ ማለት እዩ ዲያስፖራ ተጋሩ ናፈረንጅ ስፋታት ለዓጾኹም ዓለም ጉድ ለበልኹም ለከል ህዝብኹም አይኾንኩም ይጠጣው ኢልኩም ነርኩም ለተሓደ ፓርቲ እዩ እኛ የትግራይ ወጣቶች ጥርኖት የሚባል ነገር አንፈልግም በቃ ያለፈው ደቅናይ መድሃኒ ዓለም በዓልስ ድምጽ ይኹነና ሓና ደቅ ሰባት ለድምጽ ልትህልስነ ለኾና ልፍታሕ ነገር ንዮ ኮይኑ 45 ዓመት ልተፈናቀልተ ወገናትና ድምጽ ኮይና የም ተቀረፈ ልተፈታሕ ነገር የለይ እዚ ቪዲዮ እዚ ንኹልኩም ቲዲኤፍ እዩ ቅድሚ ሕዚ ናብ በረኻታት ትግራይ ትወሰለኹም ንመሪኩም ይኹም ነተናዶታት ነተሟቦታት ንኸይረው ብዝብል ወለወስኩም እሺ እዚያሙን ካሎቶሙን ክንድሪና ሰናይ ምክትታል እሺ سلام كورات تخاتلتنا انكوع بدحان مصاخنو زفور زخونه channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم كيفلينا ليتس جو ايتزحلا حبانه داد شر بولو سلامات نتعزازوينا زلنا نتعزازوينا لنا مس ዲያስፖራ ማለት እዩ ዲያስፖራ ተጋሩ ለከሳመ ይርደኩም ነይሩ አይርደኩም ነይሩ ሆቱል ኖርኩም ዝሁሉ 24 ሰዓት ስራሕኩም ኑሮኩም ሓዲኩም ኣብ ስፋልት ናፈረንጅ ስፋልታት ለዓጾኹም ዓለም ጉድ ለበልኩም ለከል ህዝብኩም አይኾንኩም ይጠጣው ኢልኩም ነይርኩም ለተሓደ ፓርቲ እዩ ለሕወሓት ይኹም ለዳሕወሓት ብዙዓለት ይኹም ጠጣው ኢልኩም ነይርኩም ብፍላጥ ዲ ብዘይፍላጥ አደኖ ግን ስልጣናት ኢና ንብለኩም ለከይ ሰልጠንኩም ሓቅኩም ይኹም ለምንታይ لنجرا إلكم يخويدكم كافتا تخدلكم نا دحيت تاريخكم سلال فلت بشجريكم خيدكم شجرنا كنشفني لكم بقى تمرتي أب مكتتالنا علم بوليتيكا بنا من نجري فلتكم ويلك لك الوالدكم سزوا عدل اللي مش شجروس على مسي كتاتلا لك سخمس البارتي يوم توارق نيركم لهزهم يخونكمي لهزو تجري لا مثلا نير تجاجينا نيرنا ممكن مسكر خزية كافتال حلفت وج أنا خزي ألتجدد مودم مال بزول تدقفوا النورهم عمتك اللو لسبسبر له ساعات أزرتي فتاريو أمينو قبل نسلو ساعات قفة لحرستاي خلي يحدو موزنا كتمانو تمهارو ماتريك كيف تونو لجبرة نكيف تونو تمرسيتات انت نعمت وطيتهم كيرو يلو نعمت صعرهم كي فتنلو كامبتات غيرهم نايل تغفف كامب غيرهم نما انت خزي كاب علالا تمرسيت كاوي لاباصيون نسمصيم عغرهم منيو ايفتن فتنا غن تاوج نيرو ماتريك مالتي لكاي نورخم ينا حزبي لكل تحد بارتيهم تقنقنوا نيرهم كمون عبد السبال لهم تجارو يتعزازمنا عبد السبال لهم تجارون هما يخم ليهم سلفي نايتقاوم سلفي تصوي عني عبد السبال كنعزوكم يا بدم عبد السبال تنور تجارو يلو له
سخمون كم زم دياسبورا لبهالو أمريكا أوروبا كندا عد عرب للو أيتنا عد عرب كمان كساسي ولهم نعلم لوجيكال لهنا نتن نجرنيهم جنفتن عدتات للهم جن متعزازب يو كابزا خزي جينوسايد نو خزي جينوسايد العالم تغيرو لي فلت أمرت جزية أبزر جزية مخالي مرات لي ولا حرستاي تجراي حنتنا حنتي عمت حنت جزية لمرت هلا جزية معزاي مالت أرعتي نويتي تأميدو تجراوي فح لبلا أو عرب أمدهم اللي بتون الله تحديقهم الخير الله عد تفتير الله ليس سؤالهم يتعزازبنا جيتاچو كاب حيل سلام بتعمي مريمن بتعمي هذه دياسبورا دمت تخون لساعاتي دياسبورا تግራይ دمت تخون لساعاتي كم زخل 2013 عسيل كا دمت تخون ركا دمت زغا حزون دمت منسي دمت تاوص عدو مخنك خيترسع دمت خا حزي يدليو دسمر زل حسابي نارك عبيتي زيكارانا ونافتي زغط المدبي كوسدكم سون سكيت نغوسه زولتني اغاوزكم Is the video zi lab alam likotsa share gorwo. As you can see, many Tigrayan young people are being drawn into a war even though they don't want it to be. No young person should be forced into military service or complete to take part in war against their will. Every individual has the right to make their own choices and to live in peace. We all Tigrayans are asking for peace, not another war. Every person deserves the freedom to choose their own future, to continue their education, to work, to care for their family, and to live without fear. The people of Tigray, especially young people, deserve a future filled with hope, education, opportunity, and security, not fear, displacement, and suffering. Mothers should not have to cry for their children. Families should not have to live in uncertainty every day. The people of Tigray are not asking for war. They are asking for dignity, safety, justice, and the chance to rebuild their lives. The people of Tigray deserve the chance to live in peace with hope and safety. To the international community, humanitarian organizations, and the people around the world, please do not remain silent. We ask you to pay attention, support peaceful solutions, and do everything you can to help bring lasting peace to Tigray and protect the lives of civilians. Peace is all we ask for. Peace is all what we need. We want peace. Nothing more, nothing less. Thank you. يا ودك عبيت خم تسمعهم يمثل سكيت نقصة تزحلفته ملغ شبيت زوزي كرانا ونزغط المدبي كوسدكم سجون سولينا وعرب بزعبة تقفى زحلفته ملغتني يا أخي جوزكم جنا كنا برينا درخ طرح وين قريب إذا في دايسي بمسرحي لم تسألني نجاري فلتا جن لا لما سيمزع كهذا تجراي كمنو تجراي كمن أسي تجراي لعبين من نجار سلالي لا التقالس كله علامة لا عدين سلال خنا جديتها عديتاتنا وينا على فيديوهات يوصلوا دك أن مسبور صوت وسط له فيديوهات يوصلوا إذا فيديو زي لم نلقى تأكل لو كله لو سواء مثل حلقات يكون عبيت ميديات يكون أو تحلي زين لا حنتي تجراويتي قال من أسي دمز طرح يكون هنا كل من أسي دمز إن هذا تجراي دمز يو إلى الحسب سلازي قفا دويبل أجدد خا وتأت من أسي هزاونتي لا تقرنت نوع تجادلو مبالغ دويبل ترديخوني قفاني يو أو تجراي فيديوهات نرى لنا هنا أن تاتنا عقب مثلا اللي بلن أمنا الإعلان دك أن وصل لهم باسات وقعت لون نرى لنا هنا ثم هرم مصبور صوت وست لون نرى لنا هنا هزاونتي سلازي قفا دويبل قفا فايلي لا خا مجلس موسى تركم يقولي قفاني يو سلازي قفا دويبل دوبلو أمينو الجدل صبوا لا أمنوا لجن موز أنا قال حمو منهم اللي فلت جن صبوا يا خاني عدنا سلام قرنا سرحنا كنا بر من أسي تجراي جنا حلم كنا بر ليه عليه كنا مهاري خلنا كن سرح خلنا عدنا عندي سرح كن سرح لخلنا كن سرح خلنا بليش عدنا سلام قرنا من أسي تجراي بيزخم أمبرو كنا بر جنا كنا برينا درف طرح وين قريب كنا بر ما زينا ما كنا بر عبينا كنا بر أمبرونا بليس بيزخم من أسي تجراي جنا أيو إن تاتنا أيم بقى نشتى إيروب شو كوميدي ويتولات اللي هذا كان عملي بلن بإمنة وقعت اللي بس نشتى إيروب شو كوميدي رزقهم هم لا أنت تولات اللي سواتي مسلين زي مسلين عرب تاريخ وصحته أي تسرحوا تاريخ وصحته تيجي تاريخ وصحته أي تسرحوا بيزخم من أسي تجراي أمبرونا كنا نبرو عدنا أمبرونا يعني هم حنت تجراويتي أو عدي يسرح كنا بريل دلي سلازي كل من أسي يلدلي بليبات سددوا تودوني حزن دجنا بقفة بتورنت عندي من أسي إن عندي حواتنا سينا أنا خلت حواتي سوي إيه بصوتي التسوي قل لا أنا بسلام كنبر أنا أشتي حواتنا بسلام كنورو إننا أسينا كنت كتنبريو بحزن ودا جنا ليس جنا حقوق أدني جنا تبكل جنا يتدبستي جنا رأس هذا رأيني اللي تدبسها حزن دجنا خلاص ليش تعرف حوس حتى تسرحوا كأوز بالعلاقة بيجي بيزخم أمبرونا
ያው ደቂ ዓበይቲ ከም ተሰማዕሞ ይመስል ናይ ሰሊና ዋዕሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ ሓሊፋ እስቲ ተወሳኺ መደብኒ ኣጋውዘኩም ካሊእ ጉዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኹሉ ተኣኪቡ መፅኒ ህዝቢ ኣነ ሰመረ ኣነ በይነ ሓላፍነት የብለይ ወኣብ ኣዲስ ኣበባ ለለኻ ሰብ ሃፍቲ እጃምካ ተዋፃእ ድርጅት ለለካ ሰብ እጃምካ ተዋፃእ ኣነ በይነ ልሓመሉ ኣነ ገዛ ክራይ ገለይ ተሸኪመ በይነ ልጭነቐሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለይ ትመፅኒ ሰብ ላባይ 200 ናቀበል ናኽፈሉ እየ ልምዝግቦ ኣለኹ ለሎ ሰብና ለሎ ስራሕ ልማጣጠን ይኾነ ልዕሊ 200 ሰብ ስራሕ ኣትየ ወይ ልዕሊ 200 ሰብ ስራሕ ኣትየ ግን መዓት ሰብኒ ንስራሕ ላይ ኣትየ ሰብ ሓግዙኒ ኣነ በይነ ልኽእሎ ይኾነ እዚ ምን ማለት ነው እሱ مع أسرح لي يقول سبني أودي سوات يشجروا جزا خراي مغفل للسينو لبلا عيل ستة يسينو سرحنا خاله كم تسلل لكم بتشاي وخاني نيشتن بتعم عوي ما يلا الوريد خسرح يلو لكم الوريد خسرح فقدنا له خانة سبني أدي وأتقعوه ناسرح درجتكم لا يتكم سو لا يتكم ومع سبني نحجزنا بايزو يزيد تخكليو حدا حجزيو حدا الناس تقراي تجورا أستواتيو سرح زلكم عبيت سرحتات تقراي بتعمي تشجرني بتعم مالتي كاكو تحسوا بلا علي مودما بصبوق هيوت زنبر زناره تقراي بزح ينينا نايز حساو زي بتعم دزل حساوينا بزخ قالكمو مالت اسخم لتربحتكم تخونو كوجبوهم تخم من عينته ነገር የለን እንዳሰርሐ እሱ ይጥቀም እሱም ተጠቀምት ተኾኑ ዝዕድል እዚ ሃዎም ደቂ ዓበይቲ ዘይሐልፍ ግዜ የለንና ንጻጋገም ንካል ደቂ ዓበይቲ ተጋሩ ዝኾንኩም ብሕልፍ ተጋሩ ዝኾንኩም አዲስ አበባ ትኖሩ ሃፋትም ዘለኹም ድርጅት ዘለኩም ማለት እዩ በጣም ደስ ዝል ሐሳቢና ደቂ ዓበይቲ እዚ ቪዲዮ እዚ ሁሉኩም ቲዲኤፍ እዩ ቅድሚ ሕዚ ናብ በረኻታት ትግራይ ክትወፅለኹም ንመን ኢልኩም ወፂኹም نتنادوتات نتوابوتات نخيروا بزبل ولا وزهم حزقن بعضهم تمارسكم نتبعهم زلهم انتهي سلوزكم انتهي كيوتيوب جركم عدي خاف نبع خلا أبو خاف نبع خلو بجنكات عبد الخلو تهي سلوزكم يخذ يسمعكم كم سنة كان شيء تحاسون بكم أيترهرون لكم تحنشي كان يميكم سكعكم بزيروا حسابات كتكزو كتززو اسكا معزيو هاي شكر له نابدي سوا نابقاري بوتا هذا تبلو عقم الحراس عليكم كع نو حراس نمري تقري نو حراس خونه نمنتاي نو تتبتلو زلهم من ناسي نمنتاي تتبدلو እዚ ቪዲዮ እዚ ብዙሕ ነገራት ከም ዘንጸለይ አይጠራጠርም ችግር የውልም سيول كي أخوينا تنانيا سيول شجري يقولون زغون كلكم زجاجة من زوجة هم كانوا يسولون زغون كان إسكال هذا الرجال زوجة هم أبغون لي حزب سلزلني حزب تكراي سلزلني سرقتهم له حزب سلزلني بدينا أبغون لك أقول إن أتون تريف تبارو بدل بيجيكم حسابه كيف فيكم أصلاً أنتم حسابه زوجة هم العلماء عيترسعوا أنا كنت ياكي كوي فطير لني بيتسب بتعمي عويتي ياكي فترة لينا تايديو حنتا دوسي ولا ديتو سد ليلا عندها خيت أمن عباس عند دوريتسي خمي عين تديف زلي كمي تديف زوج قففس كمي عين زلي تديف زي حنتا دو خد حني زوجة تديف زي مودما أتادو عندها خيت عندنا عندنا رياسي ولا رخاويدا كاو غوغا منشي تخصصي خمي عين تديف زي مبرك حلنا اني وديو مبركتي كلتا شي 13 نتابدو نوعاتك حبس لي وص تديف ديزي مردايا وين دك عبيتي خمي عينت حلينا زني و تديفيني بتعمت ياكيز فتر لي نغارينا عيون دك عبيتنا استي اوز غداي زي صوم بطلقت حسابكم كومنتاوي يوم دك عبيتي نغطل طرنوت የሚባል ነገር አንፈልግም በቃ ይሄን ቪዲዮ በአማርኛ መስራው አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አማርኛ መስማት ይችላል በሚል ሐሳቤ ነው ካሁን በበለጠ ድምጽ እንድትሆንን እፈልጋለሁ እንደ አንድ የትግራይ ወጣት የመቀለ ልጅ አሁን በዚህ ሳምንት ገና የወጣው ቆይቷል ግን አሁን ገና የወጣው ያፈሳው ጉዳይ በጥብቅ እምቃወመው ወጣት ነኝ አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ እኛ የትግራይ ወጣቶች ጠርኖት የሚባል ነገር አንፈልግም በቃ ያለፈው ችግሩ ያለፈው መከራው ይበቃናል ካሁን በኋላ ለውጥ ሰርተህ መለወጥ ነው እንጂ ጦርነት የሚባል ነገር የጦር መሳሪያ ድምጽ መስማት አንፈልግም የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አብዛኛው 99% ግን ይሄንን ጦርነት የሚቃወም ሰው ነው ጦርነት አንፈልግም በቃ ይሄንን እንዲገባችሁ እንፈልጋለን
በተራችሁት መጠን ደግሞ ድምጽ እንድትሆኑ እንፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ቲክታከሮች ሁላችሁም በቃ ሁላችሁም አቅም ያለው ሰው ይሄ ነገር ይመለከተኛል የሚል ሰው ካለ ሁሉ ድምጽ እንዲሆነን በትግራይ ወጣቶች ስም እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ጦርነት አንፈልግም። አፈሳ ብጣዕሚ ዝሓለፈ ጦርነት ዝሓለፈ መከራ ክንርኢ እንደሊ ክንሰምዕ እንደሊ እዚ ብጣዕሚ ናብ ብዙሕ ሰብ ሸር እዚ ናብ ብዙሕ ሰባት ምን ተኸጽሕ ሸር ክግበር ዘለዎ ነገር ይደቃ ዓበይቲ ብጣዕሚ ሸር ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ እና ደቃ ዓበይቲ እዚ ካብራናውን ናሆም የዝብለኒ ክጋብዘኩም ደቅናይ መድሃኒ ዓለም ባዕሉስ ድምጽ ይኹነና حنا ደቂ ሰባት ለድምጽ ስለለኾና ልፍታሕ ነገር እንዮ ኮይኑ 45 ዓመት ልተፈናቀልተ ወገናትና ድምጽ ኮይና የም ተቀረፈ ተፈታሕ ነገር የለይ መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ግን ድምጽ ይኹነና እሱ ዘለዓለም ነበር ሓደ ክትሕዝዋቶ ለለካቱ ማንም ወዲ ሰብ ማንም ይኹን ማንም ዘለዓለም ነበር ሰይል ሓደ መድሃኒ ዓለም ዘለዓለም ዓለም ነበርና ባዕሉ ድምጽ ይኹነና ተናዓለው አነታት ትልሕፈስ ለመነሰይ ጨኒቆ ወለሎ መነሰይ ሉዓው መፍትሕ ይኹን መድሃኒ ዓለም ደቅናይ በቃ እሱ በቃ ዘለዓለም ነበር ሓደ መድሃኒ ዓለም ኩልና በጊዜና ሓለፍቲና ሁሉ ስልጣን ለሎ ይኹን ኣብ ምድር ያው ስልጣን ለየለ ይኹን ኩልና ጋንጎ ሓላፊ ተዘለዓለም ነበር መድሃኒ ዓለም ግን ድምጽ ይኹነና ድምጽ ተናዓለው አነታት ድምጽ ትጨኒቆ ወለሎ መነሰይ ድምጽ ይኹነና ባዕሉ መድሃኒ ዓለም የኩለካቱ እንደልየን احنا ድኹማት ድምጽ ስለለኾና ቅረፍ ስለለይ ይኽእል ናዘለዓለም ባዕሉ መድሃኒት ባዕሉ ለፈጥሩ ለምድር ለደብረና መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ድምጽ ይኹነና ነው ማዓንት ለማዓልቲ ዕለቶ ማዓልቲና መድሃኒ ዓለም ወይ ድምጽ ይኹነና በዓል ኻይልና ስለ መድሃኒ ዓለም ንጸል ደቅነ ካውኢን ረሓቅ ላው ቅርብ ይልናሲ መድሃኒ ዓለም ወይ በዓል ኻስ ስለትነታትና ለግነ ለይና ባዕሉ መናእሰይ ለይጭነቀሉ ዘመን አምጸልና ተፋናቀልትና ለሙለሱ ዘመን አምጸልና ድምጽ በዓል ኻ ኾነና ይልና ለመድሃኒ ዓለም ለምር ባዕሉ መድሃኒ ዓለም ድምጽ ይኹነና ደቅነ احنا ስለለኾና ለተፈቲሑ ባዕሉስ መድሃኒ ዓለም አሜን ባርያም ንዛዓዊ መልእኽቲ ኩላህና ብዝኻልና ይሁን እግዚአብሔር ምልማን ቅርብ ኢልና ምስ እግዚአብሔርና ምልማን ጉን ዛዓዊ ነገር ይደቃ ዓበይቲ እዚ ካብራና አስቲናፍቲ ዝቕጽል መደብ ከወስደኩም ስምዑ ደይ ዛ ቪድዮ እዚ አሙን ስምዕያ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘይመልክዑ ብምሓዝ ጸለሎ ብምልካይ ካሊእ ራዕድን ሽበራን ኣብ ትግራይ ንምፍጣር ተገበር ወሽሎ ናይጸል ህወሓት ቀደም ገፊፎ ይፈልግ ሎሞ ይብል እሺ እዚ አለለ ንርአያ በቃ ካውዚ ብልዓሊ መራእይ የድሊ ስምዑታ ደቅዛ ሓሸውቲ ለኽባጣት ቡዳታት በላዕት ሰብ ማለት እዩ ዓይኒ ብዓይኒ ትኽሕሉ ላረእናኩም ሕዶ ጉባ ኣትጓልዛ ጋሻ ረኣት ከንሸሎ ማለት እዩ ስኸለ ቡዳ ደረባ ማዕረጊ መሓዝቱኹማ ይቆርባ ኣለዋ ይሰግድ ኣለዋ እኮ ዓይኒ ብዓይኒ ወለድናሲ ዓይንኻ ብጨውሪ ክትሓፅኡኻ ይብሉ ናይኺ غنفر مولو دي حقي ويس افديرا يحمس كله برسري دايف غير خاطي درمام بودا وطات معرفي بسنكو معرفك سنكا قديتا بحيل بقديتا ايش بحيل بقديتا وسيتكم ما تاي دورلكم لواقع دي مسلكم دكزا قوم على ترسحات لخلاطات لنيكم اتم نايم عجبتني يخم عنكرم حليت مالت دكزا رسحت دربايات مالتو ها بشو ما انتش حقرش براتش حقرش مع عنكر تحل لك ترى تزرطت لك الله وطات بسنكم بقى عد منورك سن دحنا معلتهم حل كم تزولكم عنتوي ناتي تريف تياقي فطير لي بتاعي اتتديف سوسي نحنت ولاديت كدحني لي وتيو نحن تدلو نبعتك حبس لي وتيو نحدبو رسخ قنع لي وتي تديفسو خمي عين التليف يخوينني نبينا من قد يزخر زلو انا كانو سي مردا خويدني لك عبيت امبرك حلينا ني ودو انا ጥያቄ ዝፈጠረ ለይ ነገር ይልካ عبيت እስቲ ስኹም ከመይ ይመስለኩም አዝ ጉዳይ እዚ ሐሳብኩም ኮሜንታው ይኹም ሰላማዊ የጥሪ መልእክት ከትግራይ ህዝብና ወጣቶች መቀለ ሰባ እንደርታ ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢፊድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለኢፊድሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወገናችሁ ነው የትግራይ ያው ደቃ ቤት ደስል ሐሳብ ይስቲ እዚ ካራናውና ዝቅጽል መደብ ከወስደኩም ይመለከታል አፋኙ የህወሓት የቤተሰብ ስብስብ በፈጠረው የደህንነት ችግሮችና በአካባቢያችን የሚታዩ የሰው መብት ጉዳዮች በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጭንቀት አስከትለዋል። የፌደራል መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት
ሕግን ሙሉ በሙሉ በማስከበር የዜጎችን ደህንነት እንዲጠብቁ እንጠይቃለን። ሁሉም ዜጎች በሰላም ለመኖር የተስማማ አካባቢ እንዲፈጠር ውይይትና ሕጋዊ መፍትሄ ይፈልጋል። አመሰግናለሁ። የትግራይ ወጣቶች ግን በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። አሁንም ለሌላ ሞት፣ አሁንም ለሌላ እልቂት፣ አሁንም ለሌላ መከራ፣ አሁንም ለሌላ ወደ ኋላ ችግር። ጦርነት እኮ የምትበላው ጦርነት እኮ የአንድ ዓመት ጦርነት 10 ዓመት ያሰርባል። የአንድ ዓመት ጦርነት 10 ዓመት ያሰርባል። እያንዳንዱ ጥይት ገንዘብ ነው። በእውነት ሰው ጨኔው እኮ ሰው ጨኔው ዝጎሮስ ሲኑ በቃ ዝጎሮለስ ጠፊ ወደ ከዓበይቲ ታይገር መሽ እሺ ዝጎሮ ነገር ስታይገር መንሴ ኸይዱዎ ኩሉ ወጣት ኸይዱዎ ታይገርሽ ደቂ ዓበይቲ ጭንቕ ኢሉናኮ እና ደቂ ዓበይቲ እዚ ካብ ራናስቲ ዘይማን ብዛውን ዘወለትኒ ክጋብዘኩም። Hello everyone, Zema here. I hope you all are well. What we've been hearing the past couple of months and days especially has been horrifying. The videos that have been released to the public of mothers crying because their children being forcefully taken to an upcoming war. That is terrible. That is sad. That is... I can't put a word to it. Why can't our brothers and sisters have a choice to live? Why can't they have their own right? Why can't they have a life like any of us here, our brothers and sisters here? It's not fair. So please, we all know what happens during a war and after a war. We all know and we remember what happened. Let's not let history repeat itself. Let's learn from our mistakes. Let's stand together. Let's stand tall. Let's stand as one. All of my Tigrayans, all of us Ethiopians. Let's stand together. Say no to war. Say no to atrocities. Say no to killing. That's enough. We've seen enough. We've felt enough. Our mothers, our fathers are crying for their children, for them to come back into their home. Please, wherever you are, wherever you're from, stand with me. Stand with us. Stand with our people. ያው ደቂ ዓበይቲ ከም ተሰማዕሙ ይመስል ናይ ዜማን ብዛ ያ ቤተሰብ እዚ ካብራና ድማ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደብ ይኮስደኩም። እሱ ግን አዶናይ ብዛዕባ ግፋ ዝሕለፈ መደብኒ ክጋብዘኩም። ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰላም፣ አዶናይ ይባላለሁ። የ26 ዓመት ወጣት ነኝ። የተወለድኩት መቀሌ። ትግርኛ በደንብ ጥርት አድርጌ ማውራት እችላለሁ። ከትግራይ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት አለ። የመጣሁበት የሚያኮራኝ ወጣት ነኝ። የመጣሁበት የማልረሳ ወጣት ነኝ። ባይገርማችሁ ይህ አመት እየጠበቅኩት የነበረው አንድ ትልቅ ነገር አለ። አሸንዳ ማለት ከበዓል በላይ ነው። አሸንዳ ማለት ብዙ የትግራይ ተወላጆች አብረው ሴሌብሬት የሚያደርጉት ትልቅ የህፃንነት ትውስታችን ነው። አሸንዳ በጣም እየጠበቅኩት ነው። እስካሁንም ነገሮች ሰላም ይሆናሉ ብዬ ጠብቄም ነበር። የትግራይ ወጣቶች በጣም ያሳዝኑኛል። ምክንያቱም ከማንም ፍጡር በላይ ተስፋ ያላቸው ወጣቶች ናቸው። ልክ እንደኔ ያለፈው አመት አሸንዳ ስመለስ ወደ መቀሌ የተሰማኝ ስሜት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። አብዛኛው ወጣት ምን ያህል እየሞከረ እንዳለ፣ ምን ያህል በእግዚአብሔር እየተማመነ እንዳለ ነው ያስተዋልኩት። ምን ያህል ተስፋ እንዳለ። የእነዚህ ወጣቶች ተስፋ ግን ባጭሩ እየተቋጨ ይገኛል። አሁን
ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ይሆናል አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ትግራይ ውስጥ በጣም አዝኛለሁ። አሸንዳ አንድ ወር ቀርቶት እኔ የጠበቅኩት ትግራይን ከፍ ማድረግ አለብኝ፣ ወጣቱን ማነቃቃት አለብኝ። ግን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመኛል ብዬ አላሰብኩም። ከብዶኛል ራሴ። እነዚህ ወጣቶች ያለቻቸው ጥቂት ተስፋ ይዘው ለመጓዝ እየሞከሩ እያለ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ግን ተስፋቸውን በአጠቃላይ የሚቋጭ ነው። ውጊያ የእነዚህ ወጣቶች ጠላት ነው። አይናቸው ስመለከት፣ ፊታቸው ስመለከት ጀግንነት ይታየኛል። እነዚህ ወጣቶች ውስጥ ጀግንነት አያለው። ግን የማየው ጀግንነት የውጊያ ጀግንነት አይደለም። የማየው ጀግንነት የተስፋ ጀግንነት ነው። የሰላም ጀግንነት ነው። የመለወጥ ጀግንነት ነው። እነዚህ ወጣቶች ውጊያ መግባት አለባቸው ብዬ አላምንም። በዚህ ዘመን ውጊያ ወደ ኋላ እንጂ ወደፊት ሊወስደን አይችልም። እነዚህ ወጣቶች ይበቃቸዋል። አሁን የሚያድጉበት ጊዜ ነው። አሁን የሚለወጡበት ጊዜ ነው። እኔም እነሱን ለማስተማር ወጣቶቹን ለማነቃቃት ራሴን በጣም ሳዘጋጅ ነበረ። በተቻለኝ አቅም እንዴት አድርጌ እነዚህ ወጣቶችን ተስፋቸው ላስቀጥል፣ እንዴት በራስ መተማመናቸው እንደገና እንዲመልሱ ላግዛቸው፣ እንዴት ቀና ብለው እንዲሄዱ ላግዛቸው፣ እንዴት ውስጣቸው ላይ ያለው ፍርሃት ለመቅረፍ ልሞክር። እነሱ ያለፉትን ነገር ባላልፍም ግን ልክ እንደ አንድ ወንድማቸው እረዳቸዋለሁ። ይህ ውጊያ ጓደኞቼ ያጣሁበት ውጊያ ነው። ይህ ውጊያ ወንድሞቼ ያጣሁበት ውጊያ ነው። አሜን። እንዲደገም ግን አልፈቅድም። ያመኛል በጣም። ታሪክ መደገም የለበትም። ከፍ ብለን መገኘት አለብን ከታሪካችን። ከፍ ብለን መገኘት አለብን። መስተካከል አለብን በጣም። ይህ መልእክት ለኢትዮጵያውያን ይሁን ለሁላችሁም። ትግራይ ስትባል መሬት የምትመስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ትግራይ ስትባል ብሔር የሚመስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ትግራይ ከዛ በላይ ነች። ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ ድንበር አይደለችም። ኢትዮጵያ ማለት ብሔር አይደለችም። ኢትዮጵያ ማለት ሃይማኖት ብቻ አይደለችም። ኢትዮጵያ ፍቅር ነች። ኢትዮጵያ መከባበር ነች። ኢትዮጵያ አንድነት ነች። አንድነት ውስጥ ከሆነ እነዚህ ወጣቶች እያለፉበት ያለው ነገር ይገባል። ምንም ንግግር የማያስፈልግም። እንረዳቸው፣ እናግዛቸው፣ እንቁምላቸው። ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም አብረን ለሰላም መቆም አለብን። ውጊያ አንፈልግም ማለት ነው። የውጊያ ዘመን ላይ ብለን ይበቃል። ያው ደቂ ዓበይቲ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይ ኣዶናይ ተቃውሞ እዚ መስል ደቂ ዓበይቲ እዚ ካብራና እውን ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳዕ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። እዚ ቪድዮ ተመችኩም ደቂ ዓበይቲ ላይክ ምግባር ከይርሳዕ እዩ። ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑኹም። ሓድሽ ቻናል በዚ ኣጋጣሚ ኩለኹም ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑኹም ደቂ ዓበይቲ። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳዕ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ደሓን ኩኑለይ መችኹም። شر 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 أسي شر 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 لايك